Dobrodošli u još jednu dubinsku analizu. Danas imamo, pred nama je nešto stvarno, nevjerojatno osvježavajuće. To je blago rečeno. Znači, kao i uvijek, uzimamo hrpu informacija, izvora, tekstova i izvlačimo ono najvažnije za sve koji prate ovu temu. A danas istražujemo materijale jedne digitalne agencije koja se zove Maintech. Da, to su materijale iz kraja veljače i početka ožujka 2026. godine. Točno. I imamo cijelu strukturu njihove web stranice, njihovu ponudu usluga i one jako specifične blog objave iz njihovog takozvanog znanja laba. Koji je zapravo rudnik informacija. Apsolutno. I naša misija za ovu analizu je dekodirati što točno znači njihov slogan, a to je marketing bez magle. I to u današnjem hiperubrzanom digitalnom svijetu. Što uopće nije lako. Ni najmanje. Posebno kako se postaviti prema tehnologiji koja se doslovno mijenja iz dana u dan. Mislim, svatko tko prati tehnologiju zna da digitalni marketing često izgleda kao jedno veliko neprozirno prodavanje magle. Stalno neka obećanja o čudima. Da. Obećavaju se čuda, koriste se te neke nerazumljive skraćenice i na kraju nitko ne zna što je zapravo isporučeno. Ali ovi materijali agencije Maintech, oni idu u potpuno suprotnom smjeru. Upravo tako. I taj smjer je ono što ovu temu čini iznimno relevantnom za svakoga tko pokušava razumjeti današnje tržište. Kada se analiziraju ovi izvori, vrlo brzo postane jasno da ovo nije samo neki standardni cjenik usluga ili neka suhoparna prezentacija tvrtke. Nije da. Više je kao neki manifest, da, gotovo kao manifest o preživljavanju na modernom digitalnom tržištu. U cijelom tom moru kompleksnosti i tehnološkog žargona oni naglašavaju važnost jasne, gotovo potpuno ogoljene komunikacije. Što je hrabro. Jako hrabro. Smještajući ovo u širi kontekst 2026. godine, kada je tehnologija dosegnula te neslučajne razine automatizacije i kada su apsolutno svi preplavljeni umjetno generiranim sadržajem, svi plivamo u tome. Baš to. Ovakav povratak osnovama i taj povratak ljudskom razumijevanju, to je iznimno hrabar strateški potez. U redu. Idemo ovo raščlaniti. Krenimo od samog temelja. Od tog njihovog glavnog slogana koji se zapravo proteže kroz sve te materijale. Slogan koji je dosta upečatljiv. Da. Slogan glasi marketing bez magle. Web plus SEO plus sadržaj koji donosi upite. Zvuči prilično jednostavno na prvu. Zvuči, ali oni to dodatno pojašnjavaju, ne stoju samo na tome. Navode da rade jasnu strategiju, urednu web stranicu i, ovo je važno, sadržaj koji Google i ljudi razumiju. Taj dio je ključan. Bez praznih obećanja, znači samo ono što doista radi. Taj naglasak na tome da i Google i stvarni ljudi to moraju jednako dobro razumjeti, to se čini kao okosnica cijele njihove filozofije. Ono što je ovdje, ono što je zapravo fascinantno, jest baš to inzistiranje na jednostavnosti. Zašto to misliš? Zato što je jednostavnost danas iznimno teško postići. Mislim, u svijetu gdje su apsolutno svi zatrpani informacijama, gdje nam je pažnja raspršena na stotine različitih platformi. Mobiteli stalno zvone, notifikacije... Točno. U takvom okruženju jednostavnost je postala najskuplja valuta. No, moramo biti potpuno realni ovdje i sagledati stvari kritički. Naravno. Lako je napisati marketing bez magle negdje na papiru ili na naslovnici weba. Papir sve trpi. Baš tako. Pravi izazov nastaje u praksi. Kako to postići kada mnogi klijenti, oni inzistiraju na kompliciranom rječniku, jer duboko vjeruju da tako zvuče profesionalnije. Da, misle da ako nije komplicirano, ne vrijedi. Upravo to. I agencije često upadaju u zamku prodavanja samog prisutstva na internetu. Znači, nudi se izrada stranice samo da bi ona postojala i izgledala komplicirano. Ali Maintech ovdje povlači vrlo jasnu granicu. Njihova ponuda nije puko postojanje. Ne. Njihova ponuda je infrastruktura koja donosi konkretne upite. Ta suštinska razlika između imati web stranicu i imati web stranicu koja generira posao, to je nebo i zemlja. To je ono što izdvaja ozbiljan pristup od amaterskog.
A to postizanje razumljivosti, znači i za algoritme i za ono ljudsko biće koje čita s druge strane ekrana, to je pravi sveti gral modernog marketinga. To je odlična poanta. Znači, nije samo da imamo stranicu, nego nam stranica nešto donosi. Točno. I meni je bilo zanimljivo kako oni ne ostaju samo na toj filozofiji o jednostavnosti, nego cijeli proces rastavljaju na 4 vrlo konkretna koraka. I ti koraci su zapravo dosta logični kad se pogledaju. Jesu. I kad se prolazi kroz njih, iznenađuje koliko je sve nekako ogoljeno od svake mistike. Što je rijetkost u industriji, budimo realni. Ogromna rijetkost. Prvi korak nazivaju analiza i plan. Tu navode da brzo snime stanje i dogovore što je prioritet. Znači, nema onih više mjesečnih beskonačnih istraživanja koje na kraju ne vode nikamo. Taj prvi korak je ključan, a nevjerojatno je, stvarno je nevjerojatno, koliko ga se često preskače u onoj želji da se odmah krene s dizajnom ili programiranjem. Svi bi odmah nešto crtali i slagali. Da, ali analiza i plan sprečavaju ono rasipanje resursa na pogrešne stvari. Ako nemamo jasan plan, svaki idući korak je zapravo samo obično lutanje u mraku. Doslovno nagađanje. Zato je to brzo snimanje stanja jako važno. Prepoznavanje onoga što trenutno ne funkcionira i fokusiranje isključivo na ona rješenja koja donose povrat investicije. Točno to. I onda, nakon toga, prelaze na drugi korak koji nazivaju SEO plus sadržaj. Aha. I njihovo pojašnjanje ovdje je vrlo precizno, kažu, pišu i optimiziraju da stvarni ljudi mogu pronaći ono što traže. To je bitno, stvarni ljudi. Da, ne optimiziraju isključivo za botove, nego baš za ljude koji imaju neki stvarni problem i koji na internetu traže rješenje. I to savršeno nadopunjuje cijeli onaj dio o marketingu bez magle. Jer ako se prisjetimo, godinama se SEO, znači ta optimizacija za tražilice, to se tretiralo kao nekakva crna magija. Puno trikova i skrivenih stvari. Da, trikovi, skrivene ključne riječi, pa one potpuno neprirodne rečenice koje se jedva daju čitati. Užas za čitanje. A ono što ovaj izvor sugerira jest da tražilice u 2026. godini nagrađuju isključivo onaj sadržaj koji je zaista koristan korisniku. Znači, ako tekst zvuči kao da ga je pisao robot za drugog robota, Google će to srezati. Apsolutno, Google će to prepoznati i penalizirati. Zato je stvaranje stvarne vrijednosti za čovjeka zapravo najbolja moguća SEO strategija. Slažem se. I onda dolazimo do trećeg koraka, izrada weba. Ovdje kao ključne elemente navode jasnu strukturu, brzinu i onaj mobile first pristup. Znači, prilagodba prvo za mobitele. Prvenstveno za mobilne uređaje, da. A konačni četvrti korak je praćenje i poboljšanje. Kažu, mjere popravljaju i rastu. jednostavno i jasno. Gledajući ta 4 koraka zajedno, to djeluje kao jedan vrlo logičan, potpuno zatvoreni sustav. Da, i ta logika je ono što osigurava dugovječnost. Htjela bi se samo malo zadržati na ovom trećem i četvrtom koraku. Naravno, reci. Spominjanje mobile first pristupa u 2026. godini, to više nije samo neka prijateljska preporuka iz agencije. To je apsolutni imperativ. Tko to nema, kao da ne postoji. Točno tako. Ogromna većina prometa, sve interakcije, sve to ide preko pametnih telefona. Ako stranica nije savršeno optimizirana za taj mali ekran, korisnik odlazi u roku od nekoliko sekundi. Nema strpljenja danas. Nitko ga nema. A što se tiče četvrtog koraka, znači to praćenje i poboljšanje, tu se krije još jedna velika istina ovog digitalnog svijeta. Koja? Pa mnogi misle da je web stranica nekakav gotov proizvod jednom kada se lansira. Aha, napravili smo web, možemo zaboraviti na njega. Baš to. A prava je istina da svaka web stranica počinje propadati doslovno onog trenutka kada je objavljena. Osim ako se, naravno, kontinuirano ne prati analitika i ako se ne uvode poboljšanja. To je kao biljka koju treba zalijevati. Odlična usporedba, da, zato je ovaj njihov proces iznimno robustan temelj za bilo kakav ozbiljan digitalni projekt. Sad, dok smo pregledavali te materijale agencije, pojavili su se neki vrlo specifični tehnički detalji. Bilo je dosta tehničkih stvari, da? Da. Da, i to baš pokazuje tu širinu njihovog pristupa.
Kroz izbornike i dokumentaciju Maintech navodi izradu specifičnih breakdance web rješenja. Imaju pripremljene takozvane web kitove za razne industrije. Spominju se recimo Breakdance Wireframe Kit, pa onda rješenja za energiju vjetra i sunca, znači Wind and Solar Energy. Imaju i za fitness, zar ne? Da, Fitness and Gym, pa čak i za vrtlarstvo i krajobraznu arhitekturu, to im je Garden and Landscaping. I nude i besplatni Agency Web Kit. Stvarno širok spektar. I u sve to, tu su i ostale usluge poput video i audio editinga. Možda bi bilo dobro da malo zastanemo ovdje i razjasnimo što ti pojmovi zapravo znače. Mislim, za svakoga ko se ne bavi svakodnevno izradom web stranica. Apsolutno. To je jako važno demistificirati. Da ne ostane u magli, kako bi se reklo. Mislim da ne ostane u magli, točno. Samo da pojasnimo za one koji možda ne prate te tehničke trendove svaki dan. Breakdance ovdje nije nikakav plesni stil. Bilo bi zanimljivo da je, ali nije. Nije. To je zapravo iznimno moćan i jako modern alat za vizualnu izradu web stranica na WordPress platformi. Znači to ubrzava stvari. Itekako. Taj alat omogućuje tu nevjerojatnu brzinu rada, a istovremeno se dobiva vrlo čist kod. I sada kada agencija nudi te gotove web kitove za različite industrije, to nam zapravo pokazuje da su u potpunosti shvatili moć modularnosti. Ne kreću od nule svaki put. Upravo to. U prošlosti se svaki web morao kodirati od nule, a to je onda trajalo mjesecima. S ovakvim pristupom oni ne izmišljaju toplu vodu za svakog novog klijenta. Znači, oni već imaju snažne, tehnički savršeno optimizirane temelje. Recimo za solarnu energiju. Da, ili za tu teretanu koju si spomenuo. I to im onda omogućava da tehnički dio odrade brzo i bez greške. Što onda ostavlja vremena za druge stvari. To je poanta. Onda cijelo to vrijeme i tu energiju usmjerila ona najvažnije, na strategiju, na pisanje jasnih poruka i na taj marketing bez magle. To je ogroman odmak od onog tradicionalnog agencijskog pristupa. Ovo objašnjenje zaista stavlja stvari u pravu perspektivu. Sve to ukazuje na jednu visoko optimiziranu priču. Vrlo zrelo postavljeno. A postoji jedan usputni, pa naizgled beznačajan detalj u cijelom ovom izvoru koji mi je bio jako zanimljiv. Koji točno? Riječ je o onom prikazu njihove virtualne košarice na stranici. Da, sjećam se toga. U njoj trenutno stoji iznos od točno 0 eura i 0 centi. 0 eura. Da, nema proizvoda. To je samo prazna košarica koja stoji tamo, ali nekako ostavlja dojam jednog stvarnog operativnog sustava koji je u svakom trenutku doslovno spreman za akciju. Znaš što, taj je detalj s praznom košaricom, on iako je možda sasvim slučajan, zapravo nosi jednu jako snažnu simboliku. Slažem se. On je tu kao neki konstantan podsjetnik da je digitalni prostor u svojoj samoj srži zapravo mjesto transakcije. Nije samo izlog. Ne, web stranica nije samo ta digitalna brošura koju će netko onako listati iz dosade. Sve tamo vodi prema nekoj vrsti akcije. Bilo da je kupnja proizvoda? Da, kupnja proizvoda ili prijava na newsletter, preuzimanje nekog materijala ili možda slanje upita za samu uslugu. Ta košarica s 0 eura zapravo vrlo jasno komunicira jednu stvar. Infrastruktura je spremna, cijeli mehanizam je postavljen i samo se čeka ljudska namjera da ga pokrene. Odlično rečeno. I upravo nas to razmišljanje o transakcijama vodi prema idućoj velikoj temi iz njihovih materijala. Anatomija weba. Anatomija uspješnog weba i onome što je zaista presudno u ovoj 2026. godini. Znači, u njihovom Znanje labu nalazi se objava od 24. veljače. Naslov je jako jasan. Zašto je profesionalni web dizajn ključan za uspjeh u 2026. godini? To je pitanje koje se često postavlja. Je. A tu se ističe jedan argument koji vrijedi analizirati. U tekstu se tvrdi da je u ovom današnjem svijetu web stranica prvo, a često i jedino prodajno mjesto nekog poslovanja. Jedino prodajno mjesto. Da. I navodi se da se prvi dojam stvara u svega nekoliko sekundi i da taj zastarjeli izgled doslovno tjera korisnike sa stranice. Taj koncept jedinog prodajnog mjesta je po meni nevjerojatno snažan. To je surova realnost današnje ekonomije i o tome se zaista često ne razmišlja dovoljno duboko.
Kako misliš? Možemo povući paralelu s fizičkim svijetom. Kada potencijalni klijent traži neku određenu uslugu, taj klijent neće nužno doći u fizički ured samo da bi vidio kako je sve tamo lijepo uređeno. Ne, prvo ide na Google. Tako je. Njegov jedini doticaj s tim brendom, taj jedan jedini prozor u tu tvrtku, jest ta web stranica na ekranu pametnog telefona ili računala. I ako to ne valja? Ako se ona učitava sporo, ako je navigacija neka skroz zbunjujuća ili ako dizajn asocira na rane 2000. godine, korisnik instinktivno stvara negativan zaključak. Pobjegne odmah. Brza i podsvjesna presuda glasi otprilike ovako. Ako im je web stranica zastarjela i spora, onda je vrlo vjerojatno i sama usluga koju nude isto tako zastarjela, spora i potpuno neadekvatna. Znači gubitak povjerenja u milisekundi. Događa se u milisekundama, da. I to je ono što profesionalni dizajn zapravo, to je ono što on rješava. On kupuje tih prvih nekoliko sekundi povjerenja. Kupuje pažnju, točno. Ali ovi izvori idu i korak dalje. Ne zadržavaju se oni samo na samoj izradi weba. Zato Maintech u tim svojim uslugama izričito naglašava nešto što se zove održavanje. Što se često zaboravlja. Da, evo citirat ću jedan dio iz njihovih materijala. Kaže ovako: sigurnost, update-ovi, backup, brzina i sitne dorade, crtica da stranica radi bez stresa. Održavanje je zapravo nevidljivi heroj svakog uspješnog digitalnog poslovanja. Nevidljivi heroj, to mi se sviđa. Pa je, mislim, zastrašujuće je koliko tvrtki investira zaista velika sredstva u izradu te jedne vrhunske web stranice, a zatim je potpuno zanemari, misleći, eto, posao je završen. Imamo web i to je to. Da. To je doslovno kao da se kupi iznimno skup, vrlo luksuzan automobil, ali se u njemu onda nikada, ali baš nikada ne promijeni ulje. Raspašće se prije ili kasnije. Brže nego što mislimo. Bez tih redovitih sigurnosnih zakrpa, bez stalnih ažuriranja sustava i praćenja brzine, ta stranica ne samo da postaje jako spora, nego postaje i iznimno ranjiva. Misliš na hakere? Na hakerske napade i na razne tehničke kvarove. Tako da ova sintagma iz teksta, taj rad bez stresa, ona zapravo savršeno opisuje što se tu prodaje. Ne prodaje se samo tehnička usluga. Nikako. Ne prodaje se tehničko ažuriranje softvera. Tu se zapravo prodaje onaj miran san poduzetnika koji zna da mu je digitalni izlog siguran i da neprestano funkcionira na najbolje mogućoj razini. A ovdje postaje stvarno zanimljivo. Dolazimo do slona u sobi. Dolazimo do slona u sobi. Tema o kojoj nitko ne želi sasvim otvoreno i iskreno pričati kada je u pitanju ova naša 2026. godina. Umjetna inteligencija. Sudar sa stvarnošću. Neizbježan sudar. Zanimljivo je da samo 2 dana nakon onog teksta o dizajnu, točnije 26. veljače, Maintech objavljuje 2 teksta u Znanje Labu koji su posvećeni isključivo AI-u. 2 jako snažna teksta. Naslov prvog pogađa ravno u sridu. Znači, kaže, AI ne piše umjesto tebe, on piše za tebe. Kakva razlika, zar ne? Umjesto i za. Ogromna razlika. U tom se materijalu postavlja iznimno provokativno pitanje. Jer, mislim, danas svi raspravljaju o tome hoće li AI zamijeniti copywritere, pa novinare, dizajnere. Svi su u panici oko posla. Da, ali autor ovog teksta postavlja stvari potpuno drugačije. Pita se zašto bi itko uopće želio da ga AI u potpunosti zamijeni. Pravo pitanje. Zašto se ta tehnologija ne bi koristila kao alat koji samo nadograđuje ljudske sposobnosti? I onda odmah nakon toga slijedi drugi tekst, naslov je AI nije čarobni štapić, 3 greške koje radimo svi. Jako prizemljeno. Koliko je rijetko čuti ovakav prizemljen stav u vremenu kad, mislim, sa svih strana iskaču naslovi kako će ti algoritmi preuzeti apsolutno sve procese rada. Rijetkost je, ali je itekako potrebno. Ako ovo povežemo sa širom slikom i uopće stanjem u industriji trenutno, vidjet ćemo točno u čemu je problem tog današnjeg općeg pristupa tehnologiji. U čemu je najveći problem? Pa mnoge tvrtke, a boga mi i agencije, danas upadaju u jednu vrlo opasnu zamku. Postoji to duboko ukorijenjeno uvjerenje da je dovoljno, samo kupiti pretplatu na ChatGPT. Ili neki drugi model. Da, ili sličan jezični model.
i onda upisati nekoliko ključnih riječi i ljudi misle da su time svi njihovi problemi sa stvaranjem sadržaja zauvijek riješeni. A nisu. To je apsolutna zabluda. I upravo to oslanjanje na onaj generički output je ono što se u ovim materijalima naziva tom maglom. Evo nas opet na magli. Znači, umjetna inteligencija može nevjerojatnom brzinom generirati ogromne, zastrašujuće količine gramatički ispravnog teksta. To nije upitno. Nije. Ali bez onog stručnog ljudskog usmjeravanja, bez razumijevanja specifičnog tona određenog brenda i što je tu najvažnije, bez stvarne empatije prema problemu koje potencijalni kupac ima, Taj tekst je mrtav. taj tekst je doslovno prazna, bezlična ljuštura. Prava vrijednost, znači ono što na kraju donosi upite i donosi posao, nalazi se isključivo u tom takozvanom ljudski objašnjenom sadržaju. Čovjek mora biti tu negdje. Ljudsko biće mora stajati iza kormila. Mora se razumjeti psihologija prodaje, postaviti strategija. A AI je tu prisutan samo kao taj jedan iznimno moćan alat. Alat koji ubrzava proces. Točno, koji ubrzava tehnički proces pisanja i koji pomaže u realizaciji te početne vizije. Točno to. To je ta ključna razlika između onog koncepta umjesto i koncepta za. Korištenje alata koji nadograđuju ljudsko znanje, a ne alata koji potpuno briše čovjeka iz te neke jednadžbe. Čitajući sve ove materijale, stječe se dojam da bi ova poruka mogla donijeti veliko olakšanje mnogima. Mislim da ljudima baš to i treba. Jer postoji taj ogroman strah od viška na tržištu rada. Svi se boje. Ali ova analiza pokazuje da ljudski dodir i to ljudsko iskustvo i stručnost nikada nisu bili potrebniji. Baš zato što ima toliko generičkog sadržaja. Znači, barem ako se želi izbjeći ona generalizirana robotska komunikacija. Mislim, to danas većina korisnika na internetu podsvjesno prepozna. Da, skužiš odmah. I automatski to ignoriraju. Kada netko otvori web stranicu i pročita tekst i zaista osjeti da iza tih riječi stoji neki stvarni stručnjak, neki čovjek koji dubinski razumije njegov problem, to je ono što prodaje uslugu. Apsolutno. Generički odlomci teksta, koliko god oni gramatički savršeni bili, to jednostavno ne mogu postići. Slažem se, u potpunosti s tim. I znaš što, u materijalima ove agencije, konkretno u onoj njihovoj sekciji koja opisuje usluge za SEO i sadržaj, Da. tamo izričito stoji jedna formulacija koja to potvrđuje. Kažu optimizacija i tekstovi koji te dižu na Google i objašnjavaju što radiš, crtica ljudski. Ljudski. Te jedna jedina riječ ljudski, ona u ovom trenutku nosi ogromnu težinu. Zato što smo preplavljeni botovima. Naravno, algoritmi tražilica iz dana u dan postaju sve pametniji i jako su sofisticirani u prepoznavanju onog sadržaja koji je stvoren isključivo za manipulaciju tim rangiranjem, kuže prevaru. Kuže prevaru i uspoređuju to sa sadržajem koji doista pruža opipljivu vrijednost i baš odgovara na pitanja korisnika. I sad, iz tog kuta gledanja, oslanjanje na AI kao na nekakav magični štapić, to nije samo odraz ljenosti. Nego i šteti. Da, to je dugoročno iznimno štetno za poziciju bilo koje web stranice u današnjem digitalnom prostoru. Dobro, dakle, što to sve zapravo znači kada se konačno podvuče crta? Zaključak? Da. Ako pokušamo sintetizirati, znači svo ovo znanje koje smo danas izvukli iz tih materijala agencije Maintech, što bi bio glavni zaključak? Mislim, jasno je da taj digitalni uspjeh, pogotovo u ovoj specifičnoj godini i u svim ovim godinama koje nam tek dolaze, on zasigurno ne leži u kompliciranju procesa. Nikako. Isto tako, ne leži u onom prodavanju magle i korištenju teškog žargona samo da bi se zvučalo nekako pametnije. I apsolutno ne leži u nekom slijepom, nekritičkom oslanjanju na te silne AI alate od kojih se, očekuje da sami odrade sav posao bez ljudskog nadzora. Sve navedeno je zapravo put u propast. Da, uspjeh zapravo leži u vrlo jasnoj strukturi. Leži u onom ozbiljnom mobile first pristupu gdje je apsolutno sve optimizirano, brzo i potpuno dostupno. I u sadržaju. Naravno, leži u tom sadržaju koji ima sposobnost da komunicira i sa stvarnim ljudima i s tim Googlovim algoritmima. I to istovremeno. Na jednostavan, razumljiv i ono što si ti naglasila, na ljudski način. Upravo to. I na kraju,
leži u profesionalnom dizajnu koji u onih ključnih nekoliko sekundi uspijeva izgraditi povjerenje. To je bit svega i to nas prirodno onda dovodi do pitanja zašto je sve ovo, sve o čemu mi danas pričamo, zašto je to uopće važno za bilo koga? Da, zašto bi ikoga bilo briga? Za svakoga tko pokušava uspješno navigirati ovim današnjim iznimno bučnim digitalnim prostorom. A svi nekako pokušavamo. Pa da, bilo da netko vodi vlastitu tvrtku ili da tek gradi neki svoj osobni brend ili ako netko jednostavno želi malo dublje razumjeti kako rade ti mehanizmi moderne digitalne ekonomije, ovi principi o kojima pričamo, oni su potpuno univerzalni. Temelji su isti za sve. Osnovni temelji jasne poruke, te neke tehnološke urednosti, pa brzine učitavanja i one komunikacije koja pruža tu stvarnu vrijednost, to ostaje temelj apsolutno svega. Bez obzira na trendove. Svi ti blještavi novi alati, vizualni graditelji weba, ti jezični modeli, ti stalno prolazni trendovi, sve su to samo puke nadogradnje na te čvrste temelje. Ako sam temelj nije jasan i ako nije očišćen od magle, sve ovo ostalo će se jako brzo urušiti pod vlastitom težinom. Znaš što? Tijekom analiziranja ovih izvora primijetio sam još jedan fantastičan detalj koji baš potvrđuje tu filozofiju. Opet neki skriveni detalj. Nije skriven, ali je upečatljiv. U njihovom pozivu za prijavu na newsletter doslovno stoji jedna rečenica. Kratki savjeti o webu, SEO i sadržaju, crtica, bez magle, bez spama. Bez spama. To je divno čuti danas. Komunikacija bez spama. To predstavlja jednu posebnu razinu poštovanja prema vremenu korisnika i njihovoj pažnji, što je danas postala, prava rijetkost. Da se netko brine o tvom vremenu. Upravo to, i kada se sagleda sve što smo danas prošli, znači od onih vrlo specifičnih usluga za vizualni dizajn, preko nužnosti tehničkog održavanja sustava, pa sve do ovih dosta dubljih promišljanja o tome kako integrirati umjetnu inteligenciju u svakodnevni rad. Sve to nedvojbeno ukazuje na jedan vrlo zreli, jako prizemljeni pristup poslovanju na internetu. Definitivno. To je pristup koji budi povjerenje. I budi ga upravo zato što je toliko transparentan. Ali, analizirajući sve ovo danas, meni to otvara jedno važno pitanje. Ko je to? Zapravo jednu pomalo filozofsku misao o kojoj zaista vrijedi puno dublje razmisliti. Slušam. A proizlazi iz svega ovoga što smo pročitali. Znači, ako smo zaključili da je web stranica danas prvo, a u jako velikom broju slučajeva i ono jedino prodajno mjesto. Jedini prozor u svijet. Da. I ako nam je poznata činjenica da umjetna inteligencija već sada, u ovom trenutku, može u dijeliću sekunde generirati apsolutno beskonačne količine tekstova, pa i slika i programskog koda. Točno, sve je na gumb. Hoće li onda u bliskoj budućnosti upravo taj takozvani marketing bez magle postati zapravo najrjeđi mogući resurs na cijelom svijetu? To je duboko. Drugim riječima, hoće li ta jedna ogoljena, stvarna ljudska autentičnost, ta iskrenost, pa i ona sitna, simpatična ljudska greška u komunikaciji, hoće li to postati apsolutno najskuplji luksus na cijelom internetu? Sad kad to tako postaviš. Kako će uopće biti moguće u tom nepreglednom moru nekakvog savršeno automatiziranog i potpuno besprijekorno poliranog sadržaja, kako ćemo uopće moći dokazati da s druge strane ekrana doista stoji čovjek od krvi i mesa? Onaj koji iskreno stoji iza svojih riječi. Da, čovjek koji iskreno stoji iza riječi i koji ti nudi stvarnu vrijednost. Meni se čini da je to je pravi onaj najveći izazov s kojim se susreće ovaj naš digitalni svijet. Kako odlično i pomalo zastrašujuće pitanje za sam kraj ove naše analize. Da, ostavimo malo ljude u razmišljanju. Apsolutno. To je upravo onaj paradoksalni trenutak kada ta hiperrazvijena tehnologija zapravo prisili ljude da ponovno postanu ljudi. Da se vratimo na početne postavke. Pitanje dokazivanja te vlastite autentičnosti u moru nekakvih pametnih algoritama sigurno će biti, bit će jedna ključna tema u godinama koje dolaze.
Svakako želim zahvaliti svima na pažnji i pridruživanju ovom dubinskom istraživanju i u dekodiranju materijala agencije Maintech. Bilo je ovo jako zanimljivo putovanje kroz izvore. Svakako se nadamo da je ova analiza pomogla raščistiti barem jedan mali dio te digitalne magle o kojoj se toliko puno priča. Alate. Naravno, preporuka je svakako da se samostalno nastavi istraživati ove teme, da se malo kritički propitkuju ti silni alati koji se danas svakodnevno koriste. Nije zlato sve što sja. Baš tako. I da se dobro razmisli o tome kakav se trag uopće ostavlja u tom digitalnom prostoru. Znači, je li taj digitalni otisak koji ostavljate, je li on stvaran, je li ljudski i jasan, ili se samo polako utapa u nekoj općoj buci i onoj magli prosječnosti? To je pitanje za razmišljanje. Pitanje za sve nas. Hvala još jednom na praćenju ove analize. Do sljedećeg puta čitamo se i slušamo.